Hello Sopiteho. Ama sa penin kingai lu na sipay ken bole. Krista Jiswa kingai lu Sopi kachan khompi ka Sopi nu ka Sopi pa. Tu zanin jong ni hinga pathin thwa chom chaka holum pinomin nang male pathin ke ka na relationship itabang ham very good inam ka hepon good inam ka hepon nang mal pathin thu hin kin ka sainom ihile imadang jong hepoi ama wang Lhagao Hinkho a tu lai leise khanto na dungzui chating le leiset ninung lang hi to dungzui a he thilneu cha ka se pi nomin ka ke holim dinga ka dei sa ina cha ka hin se he a hi le mitam te en tu la hi ikidong to nomen hi chu pi ham te le Jesus Christ cross a ung thi a thokina mawan gama chetan tu a hi Christian khat hi wa hi le Lhagao hi van gama lu dinam a hi lo le I salvation hi mang the nam a hi lo le pathin thu hi Bible a scripture suno hi pathin sei mong hinam na Genesis apana Revelation ge hi authors asun atam ta umjong le pathin thu scripture pathin sei hinam ti hi ikido to no mun chuting le pakai Jesu Christian analen la cho Christianity hi ana sei ham sei lo ham iti ho chuting le Lhagao thing thu tua Lhagao thing khang hin hi chu thua he ka ho pinom je na chu ka hin sei de hin ama se pen a he pathian thu hi Bible hi hingjing ham helo le pathina ko na ham ti question ikido no man hi iti pathin thu scripture hi Bible a kisun hi atam zo Genesis apat Revelation ge hi sim ba hi le history yong min dan bu zo min azat zat thil kidang ta omin gao thu zo omin story zo omin chuting le lana kala hian lang proverb thu ti amun muna thil kidang ta pathin thu ho ke sei hin ai le te to kai ne in no ho ka mak sei nom chu hile tu lai khangin khan to na dung zoin mo smartphone ini so ke ta ven na smartphone ini masang wa hi masang la ya geographer ho hin di sei da map an bol cho tu ni map ini ta ven Google Earth ini ta ven chuting la Google Map ini ta cho digital la ini ta ven for example a chu nang chu Shillong ka ti poi Guwahati ka ti poi Kangpok pi ka ti poi naloi pa chun e o ichlai ko me ati ta cho example Delhi lo Kolkata na ta cho a location nan thona hele nang chun hi cho location na zuya hele na wa chama ko na amun nagal hun che jing hin na ka sei nom chi ham tile hi chi map hi chi map dung zuya cho availanga hin thing phu omin thing phung ko ma chun in khat asan khat amin hi ti o hi hoi ta ki ve to a masang la ya cho mole hang ho chuting le hitlai hin tui kul khat anumin hi ti a cho amam akimak aki het thin ding cho omin mi khat chun mi him khat chun achi ne mun cho aga aki vet to a me ma to chun ata polanga cho a khom ting le chun o an ta san he cho a map cho di nai di cho ta san cho ata san khat anei na hi ya chu asim pa chu ting la map cho ta san hi tabang banga chu pathin thu hoi scripture ho hi Bible an ki sei zo si hi gets money apana pathin thu to a Jerusalem imazo si pakai su anataw na ho hian lang a chom Bethlehem kitim zo si so ke nin Jericho Old Testament a pathin thu ki sei a history zo si hi imuso ke tawin Dead Sea dham azad zum tingle
tu lai di dia hi prophecies ho revelation na thu phun ho mi zo sia gui lungam tan hi cho hi pathin thu hi ahing zingin pathin thu adi e ti hi hi scripture a ko nai pathin thu sut mong mong he ti cho ita san ngai he na hi ja ko na hi it proves that hi pathin thu scripture ho hi pathin thu a pathin a ko na hin hing jing he ti hi kan sei no me hi ani chanak sei nom che pham tile tulai ta hi nang le ke jong pathin jisu krista ita san nung tele hin backslide ke bol nom cho chon sit na ke hanom cho na a hi le mi tam te ne lung don hi pham tile hi chi salvation hi hu hing na hi amang the dem ati hi cho ti eima akona mang de ti lo hu hing na pathin e pi pai amang the dem ti hi mi o si lung boi ta cho ji chu mi tulai chon sit na le set hi nup sa na khang hi tai materialistic pleasure khang hi tai ka sai nom che pi ham tile nangin na kilo do thailo hu hing na chu na sim thailo hu hing chu na kilam do thailo hu hing chu iti na ke man sa thai da ham lungsit mana ta san wanga hu hing a mehnat bible a ke sai hin na ji a chu alang khana chu pakai su in time travel ti tham elo le bol thin anei so anei na chu jisu krista in hungkum hen lang leisana thil zo se hi im abol zo se cross a thi zo se hi anathida te hen lang hu hing na umda te le hu hing na chu be mai the ai wa pakai sun hi chu bol thei lo di cho because pathin na to na chu Calvary cross a thi de ko na chu ka ki chai tai ati hi pon jisu christian pcm aki chai tai pathin na to na chu ki chai tai tin hi chian chu amasa ka holim na chu pi ham tele satan hin ka zo tai ati hin pathin program na hilo hin na kesi nom chu pi ham tele efficient a khu bung khat chang som la thum ve lew hen hi chi efficient bung khat chang som la tin vet na hele kan sim di hin na hon jong na ki pho do the hin efficient bung khat chang som la thum ve lew hen ama chu nang hon jong thuta u hing na umna thupa chu na zawa ama na ta sunwa thutep sa lhagao thienga mohor kinaman hitawe ati cho ama wang hichi pakai su cho I het sa pau hi ihon reject bola pathin thupa hi jisu krista tu lai di da social media hi ima ki changwa choi nom ham hello le ki show off nom ham show off ngong cho kati nom pon I boli to lo si mi mu sa te de ding like to ima ego ki satisfied ti dham khanai aung do tan pathin ki pa lo tu cho mi tan ima lesion ima I chang ke wa choi na pa hi I bol na wa ko na hi ichi willfully ya ehon hi chon se ni hi pathu in to pai reject bol cho eho ge lai ko ham khat in nasata revival huma thu hi hum lo le pathin thu hi na sa lo di na da na ka yelin kamu in ichi hu hing na thu na nisia anisim nisia reject bol na sa lo wa hele pathin in hu hing na iki pi pa hi e dinga thi na he de na jisu krista in sang kum sang ni masanga Calvary cross a atisan lung le tuibanga lung ta cho Golgotha mona cho hicha jisu krista thi zo athia pathin henga alhagao hla chu akichai tai atia he nang le ke e hu hing le dinga cho I chon se na Adam le evi chon se na chu hicha ko na cho van ko ehon pi ota cho hicha chu mohor e ke nam ta cho you are supposed to go to heaven ama wang kasainom che ham tile nangman hu hing na tu cho pathin in free will na pe cho hi che free will na pe pa hi na sa lo wa hu hin na sa lo wa hi le ama sa kasainom che ham tile rom bungi chang som la thuma cho na ta sa
dei banga na chon jinga ta sangai chat ho banga na chon jinga I tina ma na thi ding hi ama wang thagawa ichi ta sangai chat na zo na tha zo wale na hindi ki ti cho pathin tu hin na sa ni isim jing lo le itaw jing lo le pathin lagaw the ki chang pui zan hi vele chun Australia preacher khat nung nupi ham khat hin ka kyo hanin Jesus Christ nei tam nei tin hingi Sopi nu ka nei tai I'm a true believer ka ti in am ho gel to I ho gel ki hizap ka sa in ama ho gel a chu hingi English ado high fi mai the chu eva very simple ta pathin hi hingjing pathin hi ikista sana ikisana hi le lagawe ni umpi pa he ano ma no bi cho aman ke do se pam tile do you have any spiritual anointing or something like that kidi chu lagawa na sata pathin ho pi na chana me ti amo chu miracle sign om khat angai cha hin kin ka se chu pam tile keiman Jesus Christ free will pi na pa ka conscience ba ka chon si na ka ki he na he Calvary cross Galatia bung nga chang som la ko apat som ni le khana hi chi chon si na John than hoi thin lo hu kina kinil ki minam bol ho hen lang hiti a el tol gul no bol chu le dang hiti a zu kham kitio it engulf everything imzo se hi chon si na pathin dei lo ma van gam du thelo na chon sit ki bol do oi cho hi cho chi tung tu na ko na chu isel hawa Jesus Christa hinga kos bula chu isel hawa la pakai mi chon se ka hin nei na hu hingsa a hin ama wang hi chon se na ka bol hi nei ngai damin ya Jesus Christa hinga ngai dam ki thu ma I free will pa cho iman pathin ingai lu na pathin hinga I chon se no hi I bo lai le Jesus Christa ingai zanga van gam ki lu de cho I bidinga hi nang ma hi van gam lu thelo du ham I bidinga mihim hoi van gam ki lu thelo ham satanin nang ma van gam lu sa lo hilo pi cho I bizi ham azi ipi ham tile there is an unforgiven sins hi chi ho zi a hi van gam ki lu thelo cho nang man chun Krista dingin ka ping tha tai Krista dingin nion le be ka hitai na ti a na chon si na ipi ham na ta sangai cha no hi mai the na su pion hot mai the na hing na ko mun hot mai the nang ma hin akilit sa na a hello le gu cha nom na a hello la thil dang tu lai le to tu lai de dia hi le sa na el tol gol bol no na hi chi ho ta bang ho hi na chon si na zo si ho hin pathin hinga ngai dam na ke thum ngai hi cho som for example a hi chon se na som thum na bol do tai hi chila chun som ni le ko chu pathin na ngai dam tai ama wang khat hi na ngai dam lo wa hi le pathin ni nga na thin lo hi cho van gol wa na von chu thing lo hi cho na von nen chu yim sa na Hinam tia la yong sa u cho amin mai me isa u che ho hin ilungu ki hello we're not transform hi chalai cho ama sa kana sei banga chun chapang khare na thi in thimilin van gama achela pastor pau jinu chu damana no me ekti banga cho a whole wala pastor pa nu jinu chun mihim khare asopiam khare hi kwam khare ana ngai dam thelo khat cho ama wang cho mi pha phat de cho ho in ho ngai lu mi yong phana phat ama wang chu mihim ki hi chu imu thada kha jong mai the chu ama wang hi cho ta ji jana chu unforgiven sins anei na lai na chu damona o mai chu ai nang le ke igel phat ngai lo ham Sopi ka gelin pathin hi ngai non le be Hinam ka gel momong tang ho ina la na sa mai the chu ho ina choir member ni mai the chu pastor ong ni mai the chu evangelist ong ni mai the chu ama wang ka sei pi nom che pi ham ti le tu lai I Christian hin kho gel tang ne I in sung ba pathin hinga I tau zong le imi thli long thei to lo I connection I relationship pathin to thei lo ita cho I kyo ko na le pathin thu sim go le I phone mobile notification dim set Facebook vet nom du ham Instagram vet nom du ham I pi bol nom du ham I cho satanin ei lung la wa I pathin thu ki sim nom te lo cho
pathin thu isim zinga chuting le itaw zinga la pathin Lhagao thin I ho pi cho to a Lhagao thing kan sei pho ina chu Lhagao thing thu kan sei de hin tu ai Lhagao thing hi hon ina sa lo cho hon pathin to Jisu Krista bo hi ina sa wa Lhagao thing Holy Spirit hi chi ina sa lo pathin dana oi koi lo tai ma hi do ta cho ivet na hele Jisu Krista khang gi chai ta cho Trinity hi apa acha Lhagao thing ki ti hi thakhat hi cho a hesa lo no diu hello lai on diu ho ge lai Lhagao thing hi van va khunun nem la sa na Christmas le van va khunun nem tia la ka sa ji cho chu ting le John Baptist Jisu Krista baptize sa chana chu ipititam tile van va khunun nema chu na hi chu dana chu hon dipik I bol cho Lhagao thing chu mei chu ting le hui Lhagao thing Pentecost ni a hi to banga cho igelo cho a hi wanga chu symbolically a chu hi mai thei tam tai na bol ai wanga hi chu Lhagao thing hi nei lo pi Lhagao thing chu pathin hi cho Lhagao thing hi pathin hi Sopiteho nang ma in tun yel tang tu hai ho in zo akasi apa acha Lhagao thing hi a value nim ta koi do tau cho na because pathin tu sei zo si hian lang tu la mi te ki mi zo sen pathin to Jisu Krista bo thu sei jo Lhagao thing hi ina sa lo ti dai ham chiting le idanga ho akilang do in na I ho po ve ka ti nei pon a value hi nop je madanai koi do cho a hi wanga pathinin hi che Lhagao thing pathin hi scripture ra bai pathin Bible tu tinga he achai ne langa hung ti koi che pat alo pi ne usi he achai langa hung kilang de cho ija ach pham tile tua hi nang hin true believer nahi aile pathin dan ti ta na ta sana pathin howa pathin nung na zuya hele I repeat pathin ta san le le hello pathin na ta sana true believer nahi a mere church goer ti chu ho ina chi mai maya ei mai lung thim ji hello ti hun he theva ti che pau ka sei cho mere church goer amin mai mea ho in kai Sunday Christian elola Christmas Christian ki loi tam ta tulai ta cho ka sei nom je ham tele pakai Jisu Krista hong ting le mitam ta tan ta sana ko na hong pul di ta ninunung lang le hong pul ding mitam ta na khusung ki vet ta ki veo hite Sopiteho I khusung hin ga yal tang up I population ga yal tang tampen kang pu pi ki poi sa permina ki poi na kaltheman bi torbung molnom tuibong chuting le lam kalang motbung lang chuting le zat Singapore Amy omna Shillong Guwahati Delhi tam ta yumo cho hi chila hin I ho lang hin taute mainly I ho Amy gam hin focus lew hen Jisu Krista hong ting ni hin khusung khat hin mi za ta bang hi la to bini di vem ka agyal momongon mi sang khat lang ki khop zo cho na ho in lena ichi ho in lena ko na hi mi za ta bang hi van ga min lu na dem khat cha dong chi lo mai the u cho mi tam ta in tu lai hi pakai Jisu Krista hong ting le Christian khat kia ki leng ton lo dham itiu hi igel hero cho nangle ke bon hi ti athil se chon se de do hin kho ki manga Jisu Krista hong ting le la to ba ega disu ga agel tang no never chu thilo di chu pathin hi nga cho mi na chu na lhin le cho ne e ding na bu ne inap tong kai thei cho chu mi him hi na ki da thei cho ka sei num je pam tele beggar so mit so el bai ho langa to ho jong ko transition to ho jong ko nen di do na mu an ki da u cho ama wang ka sei num je pam tele pathin ni ta sa de hilo pi pathin I free will power in zo a hu hin ne ne pi pa I hon na sa mo ai koi pau hi I ji pa ka sei no mi hin na Lhagao hi pathin de he imago de amasa ka sei Latin power in the image of God pathin Lhagao thing e pi pa hi I ji pa ha de hi pathinin tu आज ka sei nom che ham tile nang chu true believer nahi a pathin
hingjing pathin na ta sana pathin lung dia hinkho na mana hi le leset lungai cha na zo se na da tha na hinkho lui na da tha hinkho ta ana mel tha hinkho jisu krista na zuya za cha no ipina za cha ham ka hello he Sopiteho za cha im cha pui ka Sopiteho ka ngai lu Sopiteho mi hem ve hi un poina la na sa tiong le mi ve hi un pathini na mit singin lang pathini wa choi la satang pathin na wa choi ngai e ho ki wa choi lo du hi na pathin hi ngan na sa tai tau tin le Hillsong ho worship ho vele hon na sami pathin na wa choi wa hakal halu bai cho e ho hi na e ho inu vet wa hi le la sa ne chom cha ding pathin se na chom cha ding bible sim ichi routine na do te na chi jo te na chun kum kim report ho bung report ti chatam ta min taw na program ai thi tio tai lo wa he bol diong hello ham ke hepon ka sei nom che ham ti le academic ka tiong he pon ka sei nom che le e ho ho bunga he pathin thu a ki ho lim na revival na hi chi pa he a thailo hi po na he Sopiteho po insunga hungki ipo do ting le taw ni iman jong le amen ati masanga taw khum khana chainu chai pa ham amen ati masanga mi mit sin ka e ho ga gi po do loi na in lang gi zu ta cho why are we even coming to church mi him na hubung mi ta taw khom na kimang chai pi nom lo chu ipi pathin hung ho ham ka he lo chala ipi pathin i ho ham Sopiteho ki gelo te tu zanen ki gelo te tu sun ham nangai pha tel ki gel bo Sopiteho pathina dinga la thei hi mo nam abidoi ka sei nom chu pi ham tele inzo a ka sei ne hu hing na di ta na nei pa cha ka kho sa hin na if you are a believer thagau thing chu na sunga cheng ta chu nangman Jesus Christ na chon se na hin phone ni a chu thagau thing na sunga cheng ta chu ahung chen pha na chu pathin lo pi na zo se athil alal na zo se pathin tha na zo se chu na sunga cheng heta chu khuting le chun nangman chon se na bol lum lo ta chu ya thewam ka sei chu ta sa na ngai cha na zo si han lang nunga khat le go hlang khat jong chu ong ki ngai lu hon ting le ani ne na pathin chu ama sanga kai hon nai le if Jesus is the first priority ama ni chun in ko thinga ki ngai lu hon de chu pathin in pathe bo hon de i ta bang nga go lang nu pa ki ngai lu in sunga long chu Joshua na sei banga kele ke in sumi ten pakai kin jing ka bol he ti khu mai cham sim jing di oti le ne hello pi amma la in sumin aljira ke ka ham achate ke ka ham pathinin Genesis yem tilbu ke patna khun creation of all zule wangam kin meibol asi la tha asim so asim chanahi anisim anikhat ni ni thuma he pathina sim lo se cho pha sa cho very good ati cho tabanga cho mi him an sim chai phana chu very good ati a ki chol ta cho ahile tu a he vetan ka sopi nangle pathin ke ka na relationship hi chamkim nam navon nen chu na Lhagao Hinkho chu von chu nen ham ole nim sel nam ti chu ki khol ngai he ja chu inzo a ka sei chu pathin lo pina tha na zo se chu ninung lang le tu khanga Lhagao thing khanga he kilang a heta na pathin thil bol thein zo se chu Lhagao thing na sunga cheng he nangma an when you become a true believer ka ti chu iti iham nangman Jesus Christa nan ta san til tu a ka to sei hi ne imut pe na nanga ngai zo hi mai the na zinu to naga ke kol to naga ngai mai the na nu na pa to naga ngai the patien gelvin Sopiteho Hinkho hi pathin na pi hi pathin ngai lu ne hi gel tang Hinkho hi mo hello pi cho pathin hi alang khana iti maham tin naga sei pi leveng no he dinga hi e ho he dit taute hui kiti hi pi ham air chuna
hin na hu na nei the hui cho ai wang nang na hai ta tro na diaphragm ki ti na chu ma anoya diaphragm hin hai da tele hin na hu hin nei da tele chun mi hing hi dham athin hi dham yelin pathinin hichi hui huya pathin mun zo siam chana a hi le nangin pathin hin hu na pi na hai the na lai chu pathin na ngai lu da ti chu ki he nin sopi jing kan hung tho teng yong le pathin henga notification whatsapp ham instagram ham na vet masanga message na masanga pathin henga ke pa tu na se ngai na zir cha te dam sela tho the na koi ji a jong pathin henga ke pa tu na se ngai pathin tibukim kya nei ko ya ka khosung veng sung dam sel nei ko ji in namin ka thang ve pa ti le ki chai ta chu adang dang thil khulang at thil thu ngai lo pi chu pathin chu atm banga ban lo di pathin to na relationship in jo a very good hinam ka ti banga chu pathin hinga na ki pa thu na se ya thagau mang tha ho na hu do no ma an ngola na taw jong le phachi na ti lo ham ka sei nom chu pe ham ti le i connection chu pathin to kinai sa uti ka ti nom he Sopiteho achai na langa ka sei nom pe ham ti le ita sa wa hi scientist ho in a khol cho mi athi ting le hin hoilang hi ita sa de chu imit ham ina kui ham elole I heartbeat ham elole hoila tam thil tam ta organs in e chu na hi chu hoi chi pen hi thigei penam ti hi a khol wa hi le za khoza theina khoi za a ilo a lut pa he ibil kola pa he na za theina pa he hi cha thigei pen a tiu cho abang loin brain obviously brain chu ham til mi koma a khu mi om zong le khun khu za thei cho ama chun apau do thelo wa mi athi ko na khun khu za na lai cho ai ti na chi mi abang loin mi thi ko te le boy chi dam selin chi tan tia e ga vai tha jiu chula na adam mo ho jong adam so lo ei langa yo ham tia mo khon mi khat ong do tule ana chi tan tia pile pu ti ho nu le pa te hon ke sei ji cho ai le pathin in hi chi za theina kul e piu hi ipinanga chai ni ke ya mi hi he thi di ko na he hi chi thigei pen ham tia hi le ki dan dan jaga yal ta wang pathin in I thi di kon san ya hi gospel thu hu hing na thu hi za thei dinga e pi na lai cho ama sa ka holim na chun Jisu Krista thi di ko na chun avelanga justus to azilanga dimas cho justus in pathin cha pa na hile nang jong kyu hilang kyaw ni hu hingin ke ni jong ati cho ala azilang pa dimas in pi siam thimin e ni hi mi chon si hi nai to ga ki san hon hin ama hi mi pha hi pathin thu chai anaza cho ma hin gucha mi chom hi la ya hin Jisu Krista hin thil bol he amo area a he thil pha bol thein is o si anaza ai cho ya hi ja chu Calvary cross a Golgotha mana ki khet be wa cho amu pathin cha pa cho a he re cho ai ti na cho pakai na lengam na thun ti le ni hin gel do to ong ati hi cho hi chi ja cho pathinin ata san cho amu hi se pe na chu dimas en pakai mi chon se mi zong mi zel ka hi tol that ke ti lo pi cho repentance bol lo cho a bolong bol mai the ki sei lo pi wa cho bolin ti ki ti lo cho e wa cho ama chun pakai na lengam ne hin gel do na ti hi cho pathina ta sana amu cho pakai ya cho ta bena ka sei pi ne hi tu ni ting le pa anga paradise island to ti cho hi ja cho pathinin ibil kol hi iza theina pa ha chai ne gan thine koi pe ka ti nei cho hi chu pi ham tile bible a ko na he room bung som chang som le sigi hi veleu hen room bung som chang sigi ga phong do leu chun chuti hi ji chun thuza a ko na ta san a hin chule thu chu krista thuila ko na a hi ti cho english a sim til hun so then faith comes by hearing and hearing by the word of God ti cho faith ta san sola fide ti cho ta san na pa hin u hing na in to a thu no ko ma ka sei hi za thei da la chun itina ta san dam na ka ke man ka sei ka ti hi ya chu
pathianin imazo se hi program athil sem zo se hi engai lu dan hi Sopiteho tu zan na imut ne tha na mun na hen nang na changa na na zong le na gen the na zong le ka gen the wal ta hi chi le set na hin kanu ka pan eng bolin kanu ka pa zu la sa nen hi ti hin khu kamin ka in sunga che cha vai jengin tin lungneu hi in nang le chu gen the hi poi ka hin khu hi life is very unfair to me nati mai thei cho na pathin cho fear hin ke kem ka hin khu fear poi kin ka senom se pe ham tile nang hi chi le set ong pe ni le sit chu asesa ai cho le sit ki ti chu me pakai su cho hong pe na ma le set hong peng gen thei ta hong hinga Calvary cross ada sa room se pe hon het li tau chun helong thingkila khut to akeng thingkili inchi ja nam khelo yong kit na lai ding anat de dan ga yal tang pakai su pathin cha pa nom tao hingilo population na eyong chu athu ding yo ki mu ma sal chu me ga yal tang Sopi ije chun nang jong leise ka hin khu anom poi tin lung neo hi in pathinin nang dinga kol ni no hung ki keu tho de he ka Sopi tu lai di a hi Christian ho hi ikilet cha hom ke pon Christian na hin ke hoi Christian ke vin ho Hindu ni vin non Christian ni vin hitia ikilet sa ve ka ti hi poi hi wanga hi pakai ji so hin anelen lai chu Christianity hi ana kho sa pon hi na Jisu le Mosi hin Christian tu ho sailo pi na Mosi yo Judaism tu na sailo pi cho amawang pakai Jisu le Mosi hin Mosi da kamin pha ham tile Old Testament na cho Jews ho chun Mosi a ko na ama prophet dana naman jelwa cho Mosi tu kan se hin na ama ne hin milim siam tu hong anga po khop loading iti Ten Commandment ho ana pi e cho pathinin hi cho pathinin Jews ho ko ma chu Torah akiti pi na Torah Judaism pi lo pi Judaism hon amon ke sim thu cho pakai suong chu Jews cho ahile but ama in Gentile to Jews mi te am chula na ai le Jisu in Jews ho ko ma chu ngai jin Jews ka Sopi ho listen my Jewish friend ati cho ho Christian te hi pakai su follower ho hi anung zui ho hi Jisu Krista thi nung sanga hi Antioch kiti mun khana hi aki ho khom khom na wa ama hong khyo na wa hi mi hon ama ho hi pakai su nung zui na Christian ta hong ke ma sai te Bible a om cho ja hi nang ma Christian hi mana hi pathinin Christianity ho Judaism ho same lo pi hon ke same cho the real religion is you believe in the true God, living God pathin di ta chu na ho wa nang main pathin la man ti ta na chi a hi le u hin na ki mu de he Sopiteho ja cho keima ho Cookie worship service ka ti poi KBC ka ti poi TBA ka ti poi MBC ka ti poi holai ti ho bung za chom denomination tam ta ine hi cho hin e ho van ga ma e kai lo du hi mi denomination ang sei se po te ichi denomination ang van gam kilu di hilo na only the faith in the true living God hi chalai pa chu hu hing nei pi pai bo chu kho sa u ti Sopiteho hi chalai chu khle ninung lang le mitam ta lep na kon hong pul le ki ti pa hi chen zaw go hi in zaw go po ti ka ti cho he thiam hi ja hin ho Christian hi pastor Jason in a whole na say to ham tele hi chi Christianity hi to a keng bong ho in el bio in akichoi say da bai keng itu ham elo le wheelchair tabang elo le crutch tiu cho na hi chi crutch aga kingai na tau te hi chu nang le ke hi hung pi na chon cha sa hiu cho we are already broken hiu cho leisa na pumpi mi paka Jisu tai lo koi ma cha bulhin acham kim hello le alung
cham kim elo la ki pa thailo elo la ki pa jing kui ma cha ki lo cho we are all broken ka tin so pe ham tele na ti na ngai zo sil listen na mu lo thil khat bol na tile na en sung min na su boy nom ham na zinu na su boy nom ham na u na vi na su boy nom ham na u na ho chu gen thita nang chu na hin khu na program o se asu feel ham we are all broken person ki cho izi pa zu don ji ham edong pa in kham na the ni ji ham ki ka boy na tam ta ki om chu ya chu we are all broken person iwang pa na chu pi ham tile mi wang pa pe na chu ham tile Jesus Christa ki ngai jing ho ki ngai jing thei pa cho ibdang Jesus Christa dan ki ngai jing ham ke kom ki ngai le chun ke yong mi him ke cho kyong ka lu thei ama wang Jesus Christa chu he is not broken ama chu thing ta pathin cha pa hi na chu Jesus Christa na ki ngai a hele ama na ngai jang de na thu lo de cho na pathin Jesus Christa chu thu lo de heti cho ka hin sei pi no me Sopi ke man tu za na ho ko ma advice ka bonom chi ham tile na Bible hi i Bible hi lekhamai main simple te Sopiteho pai te in kisemutin tao na mangote pathin lagaw ni pi do he tulai mitam te ni Bible hi ina nende do ai ko uta cho igel to pilo uta cho chutel holam kai hon jong pathin hi thu Bible ki sim talo sermon iman telbo tam te in ki hong ta cho mi tam ta in ka ti bo na mi zo se ka ti hi pon izia cho tao na to pathin thu he isim jinga hi le pathin ni pi ding hi tu lai di a he satanin mi ho hi lep na pu hi cho na sata lep na pu hi cho satanin he cho nang hin pathin hu hing na thu hi ka se hin na ngai sa nom lo mai te az nanu le pa nan ko mai the tam ta thu ka se hi na ngai sa lo mai the cho tu lai di pi ham ti le nga go hlang ka ti pon mi tan minu mi pa mi tam ta zong hi chi ta sangai chan eima ama sa ong kana sei tan eima ta sangai chan na hi cha pa ka sei I phone dung ho pornography hen lang hi chi blue film ho vet num na hi chi ho hi satanin I vitality pathin to isu gam hla le cho a hi le hi chi ta sangai chan na pa hi nei mu de kon ting le hi chi na vet num na pa a keu changa nu nga ham pasal ham hi na vet num na pa lai tai pathinin naman sa he satan correction satanin naman sa he pathin to nagi gam hla sa he cho guilty feeling na nei di cho ai le iti pathinin hi chi restore na bol ham dile ma sa pen pena he ti ta nang man ngai dam na ki thum ngai hi chi chu pi ham tile genuine repentance pakai nei ngai damin ka chon se ka bol ki lo ri tai hi chi ta sa ngai cha na hi chi masturbation ka ti pon pasalin yung bol na main bol tulai di el tol go nup ki bola ki ta lo pi cho khoi cham si ham pham ilung nat mana chu ga ke do nom ham ilung nat mana chu bir ga ke do nom lo gol hota party ki chia azing tele ipik su am ke ta lo tam ta cho mi zo sin e bola ka ti boy ama sa pen pena hi che ta sa ngai cha na ko na cho genuine repentance in nei ting le hi che khu Greek pa pi sem te repentance metanoia ki ti cho ichi metoina ti le complete change of mind and direction na lung thim le na bidoi chu unki khel de ta cho na lung thima thil nup sa na gel pa na ta sa endorphin holoi dopamine holoi nu pahin khu man tel hi chot bang chemicals hong release ho drug addict hon an khamthi ni awa anup sa na pa ho ichi ta sangai cha na pa lung thim pa ho chuten le abidoi pa trends affected ham zu kham ting le kham ba ting le zungol we ya I mu dan na pa anup na pa ho ichi pa ho complete change bol ngai metanoia ki ti pa he ichi chu aji ina mitile nangma in zo aka sei banga cho pakai ni mo ngai dam tan natia ki cha hello pi cho nei ngai da min ta nangma ni hi chi meaning
ima chal im lawana gel mai te hin na hichi ngai dam na feeling le a ki chai de hello pi nang man hoi ta hichi sexual impurity chilai pa cho ta sangai cha na pa ko na chu na lung thim le na lung la na ha zo se chu na pai ngai thagau thinga na taw ting le pathin in ho pi ding pathin in na zo sa de cho ya cho pathin bible chang a chai nak sinom che ham tile first john bung khat chang sigi bible na chai wala na ve min lang na chai lo la na ngai lang english akan sim de hin but if we walk in the light as he is in the light we have fellowship one with another and the blood of Jesus Christ his son cleanse us from all sin empa kan sim de hin ama va a umbanga I ho zong va chu iwa leo wang le kiloi khom I hiu a hi pathin to kiloi khom tin he chu chule achapa jisu thisana chon sit na zo si akona eisil ngim jiu a hi ati pathin to sing asim sim do na win za za ne mal som pi hen kasinum je pham til we have to apply the blood of Jesus pathin thu chu alo pi dan powerful dan satan no ki cha re cho ija cho bible sim jenga pathin thu isim jenga ikitil ho jenga tawn eman jenga pathin tu janai pi nei sei pin umam hepa ka christian hin ko nangma ka zuina hin ko hi jisu nung juidin ke ma ka ki pantai no turning back hiti hichilai na lung thimin gin sa in lang pathin hinga nas sa te in taw na mangla chun pathinin jisu ki sa te san banga chu van gam ko hon chun hichi satan chu zo sahibo chu satan chu damana chi sa de chu why do you want to go there ja chu ka Sopiteho ka singai lang nang ho jong e hoi ten dunia ka sei ho hi tam taong kan sei do mai the tan pathen gi ni lang true believer ka focus tu pe ham tele ta sanadi ta gelun Sopiteho tu lai le sit nup sa na ho I cha khang hin I umuta cho ka chai de ko ni hin thira ka sailing tu ni ang chu YouTube master ta sang ka mo in di thum lang a hita in tu ni di de chu news ka WhatsApp group ang ka mo in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in jong asay cho Iran te to gal ke sa chola na ai le amo nuclear dam ho su set pe pharwa hi Israel ten tui don yong nei lo ta cho severe crisis nei ta cho mitam ten biblical prophecies a pa ko sei cho Genesis ko velo hen Revelation ko velo hen ipisiam Revelation bungsom la ko bungko changsom la li changsom la ko velo hen iche na hin van til gup hin a trumpet an ki bolwa ichi a pengkul cha mun leo ichi Euphrates badung hi eden hona ko na hungdo Euphrates badung hi kang ta cho ichi anuya hi ichi van til li hi pathin in a hen cho ichi van til kilo hi ichi a chu amo hin pitam ta an tha do hi mihim te Sopiteho ja hi biblical prophecy hi ong atiu cho bible theme ho in izong hi di cho ai wa ka senom je pham tile end time prophecies aken kha sei lo de hin ka senom je pham tile ta sanadi ta na ne ya hele jisu krista tu zan no hung mai thei jingyong hung mai thei ai wa nga chu na lung thim na lagaw ki pa ta cho nei pin tu ni la khotim konen na mu thim tai pakai ni pin thi na le han khu iti ha jong le dala sem pan sem cho jing khowa ting van gam kalhun theina din ati na pa khu jing khowa ti la pakai su hung ni khu a ai na thi ni khu an na tho kit ni khu a jisu krista to na ki mu to danga jing khowa ting van gam ka hung lun na din ati cho ka hin ka thin ka ko ma nei pin ati cho hibanga cho hi chala na saten tu zan I mu te konin jong nung se ten ki gialutin nei Lhagao Hinkho ki gialute Sopiteho ichanin ngai ngatang ting pathenin
cái xây đó tắm tạ căn xây hồi cái xây hiền cái xây vào lo dấu sẽ và cái mình ngay đó mình lăng cái xây nôm thì chị u hình là thu hồi ki kiel phát triển kiel tin ikrisenin ko kiel ti cheng khat cheng ni be na lhagao hin kho hal na dinga ka sei kha ma le pathina zat jani mal som pi tau hen ka ki pa e na bon chawin sun tin chibai zan tin mang pha Sopiteho